ha ke tla tabeng ya puo ya letona Dr. Matlanyane ka bokgutshwanyane bo boholo dintlha tse hlahang puong ya hae e telele haholo ebileng e bonahala e pheta-pheta empang e bonahala ile ya hlaha some fela hobane re ne re ntse re lebelletse hore ka mora hore a bale se bitswang ka hore ke midterm statement parlamenting mane o se antsa a itlhophela ho tlatla fana ka financial policy e yeng e hlekile ho tekwa hwa dikgakanyo tsa ditjhelete tsa selemo se hlahlamang sa mmuso. Dintlha tse kgolo tse hlahang puong ya hae ke hore mathata a Lesotho le ka hara tlokotsi is in the crisis, economic crisis. Ka lebaka ha le leng a mang a hobana ha e sa hlahise re naha e jang fela e sa hlahise letho mme taba eno ke engwe ya tse beileng naha hore e be e tsisipanong ena eo re leng ho yona. Ya bobedi ke taba ya bobodu le bomenemene bo bonahalang bo aparetse puso bo aparetse naha Lesotho mme ka le bo thefula ditshebeletso bo thefula kgolo ya moruo wa naha. Ya boraro ke tlhokahalo ya mesebetsi ka hare ho naha mme taba ena e etsa hore ebe batho ba sheba ka puso ba hlokang mokgwa wa boiphediso. Ya boraro ya bone o bile ka taba ya hore tjhelete e bewang dikgakanyo e bitswang ka hore ke a leino Basotho ba e reneketsa jwalo ka hore ke a leino recurrent expenditure e hodimo haholo ha e papiswa le yani e isang ditshebeletso moo Basotho ba phelang teng capital budget. Jwale re shebile dintlha tsena tse nne re hlahloba hore na ebe di tharollo tseo ka molomo wa letona mmuso o tshepisitseng hore jwale o tla di kenya tshebetso na ekaba di tharollo tseo di arabela makatabetsi yana. Hona ha re sheba re bona eka puo eo ya hae e amme tse pedi fela ho tsona. Taba ena ya recurrent budget e hodimo haholo ha e bapiswa le capital budget mme re bona moo a lekang ho a hlasetse setjhaba hore na ba e atamela ka sebopeo se jwang. Le tla hopola hore re hlotse re buile hore recurrent budget ya selemo sena sa 2022-2023 seo re a mafelelong a sona. Recurrent budget ditjeo tsa yona ke 74%. Ha capital budget ena e isang ditshebeletso e le fela 26%. Ke ka hona o boneng mobuso o sitwa hore o ka tseba ho arabele ditaba tsena tsa ditsela tse ntseng di senyeha marokgo a kgauhileng mme ebile a ntse a tswela pele ho na a kgaoha o sita ho isa ditshebeletso
tse ngata tse hlokang ke setjhaba mane metseng le metsaneng mo setjhaba se jwalo se phelang teng ka tsela e jwalo mmuso o na le dikarabello o tlameha hore o akapele taba ya hore o theole recurrent budget ebe boemong bo tsebang hore o lokolle tjhelete e mo e tshwanetse ho ya teng e leng ditshebeletsong tse yang setjhabeng. Jwale letona le re e le taba ya ho arabela taba eno ba se ba entse tse latelang kapo ba ntse ba kenya tshebetsong tse latelang. Ya pele o bua ka phokotso ya lekgotla la matona eo a itseng e theohile ho palo ya 39 ho tla ho 15. Taba eo re le BAP re a e thoholetsa. Re thoholetsa phokotso ya matona e le karolo ya ho baballela ditjhelete tsa setjhaba ya le tletsebe hore di ye mo di tshwanelang hore e be di le teng e le ho thehela Basotho mesebetsi. Kempa re le hlokometse letona hore o itse tjhelete eo ba e theotse ka palo eno e ba e baballang ka palo eno ya matona a 15. O itse ba baballetse 100 million. Fela ha o ya pampiring ya hae motsweng o itse ke 60 million. Ena re la ra bona ha PS e mo sebela o na ile re 59 million ya ba PS wa mo sebela a ba sa 100 million e motsweng o itse ke 60 million. Mme re hlile re e haufinyane le mo tabaeleng teng e hakanya pakeng tsa 52 le 59 million. So ena paiseng ke jwale potso eo re reng re ipotsana ko re na e be e se le phetho. Letona le tswela pele ka hore ha ga se dintse ba tla dietsa ba tla lokolla bahlanka bao a ba hlalosang e le ba hirilweng ka thoko ho molao ho tloha mafelong a kgwedi yona ena e kweleng ho yona ya January. Letswalanyana la rona ka ketso eno ko hore ha o lokolla batho ka mona ka public service mme ka nna ba ke ntho e tshwanetseng hore e etsahale na o ba lokiseditse hore ba o fumana mokgwa wa boiphediso nqa e nngwe na ena ha ya arajwa ho hampuong ya letona haholo ha a buile ena ka kotloloho ka hore unemployment is very high in the country. Ka tsela jwalo ha o lokolla batho bana jwale o sa rena o ba isa kae o lo akgela karolo e nngwe e tlotla hodisa ditaba tsane tsa tlhokahalo ya mesebetsi ya tseba hoba rena le batjha ba bangata ba ntseng ba lla ka tlhokahalo ya mesebetsi ba bang ba bona ba se bile ba itupile tlasa ntho e bitswang ka hore ke batjha shutdown. Jwale ha o iketsa palo ya batho bana ba ka thoko ho mesebetsi e le hobane o sa ba lokisetsa na o bona ka taba eo ha ena hodisa crisis eo naha e sentse e le ho yona. Taba e nngwe hape ya e buang e le yana eno ya ho theola recurrent kgahlanong le capital. O bua ka hore di contract tse isang ditshebeletso mmusong tseo mmuso o keneng ho tsona di tla hlahlojwa jwale ho shejwa hore na ebe tse sa tsweleng naha
mosola ke difeng e be tseo di a emiswa ke ntho e thata e nang le lehlakore la molao hore na o tla etsa jwang empa re ka nnete tsona di tshwanetse hore di etse mme re tholetsa mohato o a batla ho nka ke mehlala hore ha ke ntse ke le lekaleng lane la toka le molao re fumane hore mane mafuteng ho na le morero wa hore ho tlotla haua tjhankana ya boemo bo hodimo mona Lesotho jwale ho ila hwa enwa tumellano ya ho etsa design toronkwe fela e le hore ka hare ho mmuso ho no so ho ila hwa le design e etswang ke bahlanka ba mmuso e le bahlanka ba mmuso ya be e lahlehelwa ka moqomong jwale ho ilo bitsa batho ba ka ntle ka kwana hore ba tla etsa design tjhankana e taba eno ya design eno fela e ja Lesotho total amount ya 79 million mme mmuso o patala 18 million ka selemong se o lefa batho ba neng ba etsa design tjhankana eo ha re fatafata re fumana hore le mokgwa batho bana ba neng ba fuwe kontraka ena kati e ne se o bonalang o bile le ponaletso o bile o latelletse mekgwa e amohelehang ya procurement mme re ke ka lebaka lena re nga taba ena ya hlahloba dikontraka kaofela hore na di tlisetsa Lesotho molemo wa letho le hore na di entswe hantle ge a ithole ke mokgwa o ba reng ba tla fokotsa taba ya recurrent budget ya boka go e wa buang ka yona ke hore jwale mmuso o so tla ithekela thipa mohlomong ka ntle ho naha e le ho kgaola ho bitswang ka hore ke the middleman batho ba neng ba tla fumana ditendera tsa hore jwale e be bona ba ilo latela Lesotho kapo mmuso kgolo ya moruo ka ho bolaya the middleman hobane khafeng ya naha ya Lesotho o tshwanetse hore o bone hore dikgwebo tsa Basotho di a hola mme ha eba jwale o tla hleka batho bao ba tsebang hore ba fumane ba une ditendera jwale ba o latela thipa kantle hona wa ba fedisa taba eno e tlo tlabetse e nyotometsa taba ya kgolo ya moruo kgolo ya kgwebo ka hare hona ya bobedi hona o dima taba eno e ntse le hore haiba seo o se qobang ko hore bahwebi ba etsa inflate the price me ka tsela e jwalo mmuso o patala haholo ha hona bopaki bo supang hore ba ne ba tla beng ba supply ka ntle ka mane ka ntle ona ba tla supply ka ditheko tse seng inflated hobane motho ke motho ba ka etsa deal e sita le bona bahlanka ba mmuso le di supplier se ka ntle hona so ka tsela jwalo ha o thibele ntho ya corruption a the bona ke ne re ka nnete ha ho etswa procurement ho na le ntho e thweng ke price list mme e bontshang meedi e ka hodimo eo thepa e ka tswang hore di supplier di ska tsa e feta mme se mmuso o tshwanetse hore o se etse ko bona hore ba fela meeding eno eo e tla beng ila ya bontshwa ka hare ho procurement
ditaba tsena ke ditaba tseo mmuso o reng o tlo tla laola taba ya ho theola recurrent budget e hodimo. Rona ka tjhebo ya rona re bona ka nnete mmuso o hlile o sena a systematic strategy sa ho theola taba ena ya recurrent. Ha o nka hore dilemong se seng ka etse fitile recurrent budget ya mmuso wa Lesotho e ne le 49%, ha capital budget e ne le 51%. Mme taba eno o no e bona ka mesebetsi ya mmuso e neng e phethahala. Ke hopola mehleng ya Ntate Matekane e neng e le Governor Central Bank, ha ana bua dialemoeng mona re ha o ka go hlaka ntena o bona nkgodi ka go hlaka ntena a bolela di-grade se bontshang meago e neng haua ka hare ho Lesotho. Ke kopane ka nako eno capital budget e ne e le ngata, mme ho tseba hore jwale ho ka ntlafatswa naha. Re bona mehato ena eo letona le e boletseng ka nnete e na le kgaello e kgolo haholo. Re tshepa hore e tla re nakong eo a tekang polelo ya hae jwale e se le financial policy e tsamayang le dikgakanyo, o tla ba lekile ho teba haholo ka hore na ha e le hantle grant plan ya mmuso tabeng eno ya ho theola tjhelete ya LETONA e ke efe. Ke tla tabeng ya lehlakore le leng la bobedi leo a bonahalang a le address. O buile ka taba hore revenue lehlakore la pokello ya mokotla wa mmuso e tlase ha e bapiswa le ditjeho expenditure, mme o bua ka dintho tse pedi fela seo ba rekileng hore ba tla di etsa. Ya pele ke hore ba ntlafatse ka mokgwa o le e se bitswa ka hore ke Revenue Services Lesotho LRA ka mokgwa o ntse re tlwaetse ka teng, e bokellang kgafa ka teng. Taba eo ga e tshehetsa ya hore ho santse ho ntlafatse pokello ya lekgetho. Ho na le taba e nngwe eo mmuso o e qoba le ha o le jwalo. Ha ke tsebe haeba Basotho ba tseba hore ba gafi ba taemane ha ba kena ka thipa ya bona ka hare naha ena Lesotho, ha ba patale VAT. O kenya thipa ya bona ka hare ho naha Lesotho, ha ba patale VAT. Ho feta moo barafi bano mmuso ke ona o ba buseletsang equivalent ya VAT. Kore mmuso o nyafa khafing ya Basotho ho fa bogadi taimane tjhelete e lekana le VAT e wana ba sa sebe ba e patetse. Ha ba se ba fumane ditaimane jwale ba di isa mebarakeng ya matjhaba wa di rekisa, ha ba patale kgafa hodima taimane e tswang ka hare ho Lesotho ya marakeng a matjhaba. Ka mantswe a mang Basotho ho ena le ho una molemo ho ditaimane ka nnete ba etsa subsidize barafi. Re beha taba ena re re haeba mmuso o na le thahasello ya ho nyolla mokotla wa kgafa, o tshwanetse hore boraditaemane bonyane ho ko be le boya bo salang ka teng. Seo Lesotho le se fumanang fela ho ditaemane
ke karolo yane ya di royalties fela ha ile tabeng ya lehlakore la kgafa ka nnete Basotho ba jiwa mmetwana re bea tjena na hobane parlamenteng ya leshome molao ona o fitile mahlong a baedi a parlament fela ha o tseba le mo leng teng wa hore jwale bo ga ditaemane ba kgethe hore na ba patala VAT kapa ba bula ditshebeletso tse hlwekisang taemane mona Lesotho e le hore di tseba hore di tswale mesebetsi Basotho ba tseba hore ba fumane mesebetsi ka le ka ho bana ga tseba hore batho ba etelletseng puso ena ke ba bang ba di-investor ka tabeng tseno tsa ditema ho thula ha mmuso hodima taba ena ho etsa hore re tone mahlo hore na ba tla fela ba bone hore molao o kena tshebetso jwale taemane di tseba hore di tsele Basotho mosola ha ba bika tsona ha ya hlaha ditabeng tsa letona taba ena e le karolo e nngwe ya ho hodisa mokotla wa pokello ya kgafa Lesotho e nngwe ya buang ka yona ke ya hore batho ba ileng ba fumana dihlapiso ba tla sebetsa ka thata hore ba fela ba etsa recover dihlapiso tseo ba neng ba ile ba di fuwa bothata tabeng ena ke hore karolo e kgolo ya batjha ba qetang dithuto tsa bona dikolong tsena tseo thweng ke tsa tertiary ke bona bane ba ntseng ba dila ka mangolo a malelele ba la ka tlhokala mesebetsi batho ba ebe mmuso o hopola hore ba tla kgona ho lefa mokoloto wa ditlhapiso tseo ba neng ba di fuwe ka sepotso se jwalo taba eno mmuso o tshwanetse ho tjhorise leano la bona hodima yona hore na jwale bana ba sena mesebetsi o re ba tle ba lefeshwa ke bona ka ke ntlha tsena tse pedi fela tseo mohlomphedi tona a di beileng tabeng ya hore na mokotla revenue na e tla hodisa ka seboko se jwang pokello ya lekgetho le recovery ya ditlhapiso taba boraro eo ai lekileng ho e arabela ke taba ya bobodu le bomenemene bo jeleng setsi ka ha bona ha ya Lesotho me chelebone mmuso o ntso o goela ba bang ba batho ba belaelwang ka hore e ka ba me ya ditabeng sa bomenemene seo re bonang re sokang re se bona ke moralo wane o tnagola ileng a bua ka ona ha a le mali Soto Stadium mo a ileng a re nakong ya matsatsi a 15 modi e moholo wa mmuso a tla be a ntshitse moralo wa hore na taba tsena tsa bobodu di atamelwa jwang re tholetsa twantsho ya bobodu ka ditsela tsohle fela ka batla hore re bone moralo a comprehensive plan ya hore na ditaba tsena na ba rerile hore ba tla di atamela ka sebopho se jwang ile hore re tsebe hore na re ka ba thusa kapa tjhe le a tseba hore re ne re ile ka lwantsha rona re le Basotho Action Party karolo yane eo mohlomphei ya neng a re batho ba fumanweng ba kentse letsoho boshudung le bomenemene ba ditjhelete tsa mmuso ho etswe moralo wa tshwarelo
lwantsha ka lwantsana le taba ya mogalo wa swabela fela taba go batho ba se bile bona ba tshwarwa jwale ba hlaise ka pele makgotla re a itlatsa ya bobedi ya buang ka yona tabeng tseno sa bobodu o bile ka taba ya centralized procurement mme ka nnete ena o kena ka ofisi go se o fetile ka pele go parlamente bili e bitswang ka gore ke public procurement bill ke a gola ke ya 2022 eo ka yona go lekang gore go thatafatse taba tsa bobodu ka bonya ditender mme re nagana gore molao o fetisitswe ha fela e ba o tshwarwa hantle o tla fokotsa taba ya bobodu bo tsamayang le ditender empa re ntse re utlwa mahomohomo a gore mane ofising tsa party ena e kgolo e busa go na le ntho e bitsang ka gore ke war council eo mafosisa re mosebetsi wa yona go ho kena makaleng a mmuso mona ba fumana gore na ditendera se tlotla ba teng ke dife jwale e be ba se ba ntse ba lokisetsa go abela ba haufinyane le bona e leng ditho tsa mokga o busang ditendera tsa mofuta o jwalo taba ena re ke mahomohomo a ntseng a bueha re kentseng kwa gore re e fumana hobane jwale e ka fihla ya etsa undermine kabo ya ditendera e nang le ponaletso e senang bolotsana ka hare ho yona re e shebile taba eno mme re tla e sala morao ho bona hore ka nnete haeba morero jwalo o teng o sekebe wa bona letsatsi ditaba tseo letona le haila a bontsha e le tse ka hloho fela jwale ha o tla ditharollo mane a sa re letho ho hanga tsona ke taba ya moruo o sa hlahiseng naha Lesotho bo mele bontate boholo ba nako e ja dijo tse hlahang ka ntle hona thepa e sebediswang ho tshehetsa bophelo boholo ba yona bo tswa ka ntle hona re ne re lebelletse hore mmuso ha o qala o tloha fela o tla kena ka matla le sekgahla se seholo tabeng ya ho bona hore mobu wa Lesotho o a sebediswa hore o fepe setjhaba empa ha o sheba Lesotho haholo ka mona ka mabalane ho na le kgakanyo e reng ntho e kalo ka 50% ya mobu ha ya lengwa selemong sona se mme taba eno ne e bolela hore jwale selemo sena e tlotla ba se sebe haholo ho feta tse ding tabeng ya tla ka baka la tlhokahalo ya dijo tse hlahang masimong re bona e ka mmuso ha o ka ba le sehlahlo se lekaneng hore ebe o bonahala o nketse taba ya tlhahiso ya dijo se ka sehlohong ha ba ne ba ikita mona ba ne ba bolela hore ba sentse ba na le thepa ya bona mme hang ha ba tla ba kena ka ofising fela ka tla bona le qoba e ba ke hona masimong mane le a tseba ha ba ne ba tshwere seboka sa bona sa mapomela ba ne ba ile ka di-combine harvester le machinery e meng e amanang le ditaba tsa teng empa jwale ha re bone hona le legwele le qobang se ke itse go hakanya gore 50% ya masimo a Basotho ka mabana ka mona ha ya lengwa selemong sena
ditabeng tsane tsa tlhahiso ya thepa e nngwe le teng letona ha re letho ha bolela hore na meralo ya mmuso e ka ba ke efeng ditabeng tse jwalo tabeng ya ntho e bitswang ka hore ke industrialization o thotse fela ha tlamane le ditharollo. Taba e nngwe e sa hlaheng ke tlhahiso ya mesebetsi ka thoko ho puso. Kgodiso ya private sector e le hore e tsebe ho hira le ho fa bana ba Basotho menyetla ya mesebetsi. O thutse fela polelong eno ya hae, mme taba eno o ne a ila a bontsha e le nngwe ya tse ka sehloohong ho diqholotso tse tobaneng le naha ya Lesotho. Kae o re ba tla hlahloba manane thuto dikolong, haholo dikolong tse phahameng. Seo re ipotsang sona ke hore na ebe mmuso o tseba hore na pharela e hokae, hore ebe manane thuto dikolong haholo tsena tse sa tertiary university le tse ding a sitwa ho fetoha. Rona re a tseba hoba moo nketswane e shwelletseng teng ke hobane molao wa Council on Higher Education o re institution ha ikemisetsa ho lokisa manane thuto e tshwanetse ke bitse ditsebi tse hlahang ka ntle. Jwale di tlo tla hlahloba lenane thuto leno le kengwang tshebetsong di kgotsofatsa. Ha ditsebi tse eno di pasisitse lenane thuto le jwalo, jwale institution e le tshwanetse hore e bontshe hore one, o na le ditsebi tse ka tsebang hore di tlo tla ruta lenane thuto. Two, na o na le tjhelete e tlo tla tshehetsa lenane thuto. Three, na o na le disebediswa tse tla tshehetsa lenane thuto. Ko bolela haeba ke ntho tse amanang le ditaba tsa na o na le di-laboratory, na o tla ba le bokgoni ba hore hobane le a tseba hore dintho tse sebediswang laboratory mona re di lata le ho di reka bo America, bo United Kingdom le dinaheng tse ding tse kantle tse sebedisitsweng tse di-chemicals for example. O tla ba le bokgoni ba hore o di reka dibuka, o tla ba le bokgoni ba hore o di reka. Jwale e sa le mebuso e fetisa Council on Higher Education e nepahetse, empa ka lehlakoreng la hore jwale e kengwe phethahatsong ka ho fa di-institution bokgoni ba hore ha di etsa manane thuto a matjha a tseba ho kena tshebetsong. Jwale mmuso ka nqena o ntse o kgaola ditjhelete tseo di fang di-institution tse jwalo. Jwale ke ne re tla rata ho bona dikgakanyong sa ditjhelete tseo letona le tla di beha ka parlamenteng hore na tlhokahalo ena e bewang ke Council on Higher Education ena o e arabetse na. Re belaela hore ha ba utlwisisi hore ha e le hantle bothata se di-institution ho fetola manane thuto, empa bothata ke mmuso o sa tsebeng le molao o entsweng ke parlamente ya bona hore o hloka ho be le tjhelete e behelwang di-institution hore di tsebe hore di tle di fetole manane thuto a tsona. Bomme le bontate ke kakaretso ya ka mokgwa rona re utlwisisitseng le ho toloka e sita le hona ho bona dikgeo tse teng puong eno ya mohlomphehi letona la ditjhelete.
pelaelo ya rona go hore RFP e entse ditshepiso tse senyakganyakge go setjhaba sa Basotho hore ba tla ba ifoutele ya bontsha ha e tlotla hira bana ba Basotho ya bontsha ha e tlotla etsa ditshebeletso jale e bile e bontsha hore bona ba sentse ba na le thepa mme ba sa suthise Basotho kutlwisisong ya hore moo mmuso o bonahalang o na le mathata a ditjhelete bona ba tla sebedisa ditjhelete tsa bona jwale ha ba se ba le ka pusong ka mane ntho eo ba tshwanetse re be bana sentse ba e tsebile hobane ena motho a ka letona la ditjhelete e ne le ena modisa wa monetary policy yana o ne a tseba hantle hore na ho na le eng ha o na eng ka mokotleng wa mmuso fela ya ba ba etsa ditshepiso tse senyakgeng jwale re nka hore polelo ena ya hae e itlhaelang fela dipakeng tsa ha qeta ho fana ka midterm statement le ha tshwanetse ho fana ka dikgakanyo e ne le hore fela a bolelle Basotho hore tsane tse ne tse re tshepisa tsona re se re ke ga di phethahatsa mme o etsa jwalo ka hore a supe mebuso e fetileng ha ona phoso mo supang mebuso e fetileng fela ha o kgethiwe o mo jalefa wa tsentle le tsempe tse entsweng ke ba fetileng wa hao kore jwale wena o bo tla ka ditharollo tse arabelang mo baneng bana ba fetileng baneng ba bonahala ba hloleha teng ke lona lebaka leo Basotho ba o kgethileng bana ba itse bana ba hloleha jwale wena tloho ka phepu ditabeng tsena re nka hore jwale hana jwale tjena na ho kenwe tabeng ya ho etsa manage Basotho ke ba amohela hore ba ska ba lebella tse kgolo pusong ena e teletsweng pele ke RFP mme taba tseno e ne le tsona tse ne hle di setumetsa letona hore le etse polelo ka nako eo e ba e entseng ntate Motsamaisi ke lekile hore ke